5 minutes response ti Philippine National Police ag tultuloy kano apo nga obserbar. Hindi man amo ti police reports manipong pelang kina Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Impasingked ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director di Police Regional Office 1, nagtultuloy di 5 minutes response time di kapulisan. Ken makunana, satisfied da iti performance di kamang di Philippine National Police, pangyab iti alisto apa nagresponde. Imbatad na, anabaybayag di pa nagresponde da kadagiti ingat sel-sel ken ingat adayo a lugar, iti Region 1, no pa'y kasta ko na ti RD, nga dati strategiya da pakaseknal iti kakastoy apa nagresponde. Yung Unified Hotline 911 natin, satisfied naman tayo. 4 to 5 minutes yung ating response time. And siyempre, hindi naman natin masasabi yung mga power plant areas, medyo mas patagal ang response natin doon. Yes, sir, I understand po na talagang mas mahirap po i-reach out yung mga power plant areas. Pero meron po ba tayong parang game plan po para po somehow ma-meet yung 5 minutes dito sa mga lugar na ito? Yes, meron tayong game plan o strategy dahil may yung deployment plan natin, inilalapit natin yung mga police doon sa mga areas na pwedeng crime prone areas. Kaya nandun sila. Kung mayroon mang mga insidente, mabilis silang makaka-action. Kabayatan na kinumpirmara ni Police Colonel Jomar Labiano iti biyang iti Ilocos Norte Police Provincial Office at ipanagawat da kada iti barong equipment ken lugan ti pulisya ket isu ti sungbat ti saludsud no anya ti game plan da kada iti far-flung areas iti Ilocos Norte. Ayan, nakikita nyo naman na ito. Kung paano i-accommodate ng ating congressman at saka ang ating regional director at saka ang ating chief PNP, lalo na sa ating SILG. Ito na yan. Kung paano i-reach out yung ating Parklang Municipality. Adams to Badok, Nueva Ecija to Paway. Ganon yun. Mainaig iti daytoy ket inayon ti RD ken PD anam na maenda ngawan ti mapasamak anak karo a krimen sakbay nga godo ti tawen 2025. Try ti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Totok, Aremen. Maraming salamat Idol.